E rauranga tira māhuri noa tēnā koutou katoa. Matuara i tēnei pō he whānau i te taitoke rau e manawaru anei runga i te whakapāe, he mahi poka noa te whakawhanaketanga o te whenua tupuna o mangawhati e whakahaeretia ana i te wā o te noho here nei. Ko te wanga, ko te hokotanga atu o etahi o ngā whenua tino tapu i te wahapu o whangarei te renga prawa, te oti ngātu. Hei matapaki tēnei takeka i te whakawhitiarorangi atu rā tātou i tēnei wā ki tā tātou karere kia Dean Nathan i te taitoke rau. Dean, he aha ngā whakamarama. Tēnā koe piripi, tēnā koutou e te iwi ai, i pāmai tēnei whānau ki au, e au e ana i ngā rānei. I tōna tikanga e noho whakakōpani ana tātou katoa ki o tātou kāinga, ka rongo rātou i ngā mihini e prau ana, e whakapaipai ana i tō rātou rori. Ko roa nei taua rori, ka hore whakamahi ana, ka hia nei ngā tau, ko tupuria e te tūmatakuru, e te praki pere. I ngā rā nei, ko wāte tēnā rori me tō rātou tūpato. Pera i au kōrero e piripi, tō rātou noho tūpato, aini ake nei ko te hoko tanga o etahi o ngā whenua tino tapu i te wāpū o whāngarei. He rori au kati tēnei kua roa e noho hua kore nei, ko oti katoa te whakawātea te whakawhānui me te metara i ngā rā noho here ki te kāinga. We heard noise going on in the road and came down and saw two men digging up the road. So I approached them, and one was Jim Fraser driving the machinery, and the other one was Don behind coordinating the trucks that they were filling up with all the vegetation, all the native fauna, and removing them. So I asked them to stop. The whole of this whenua has been covered with the Historical Trust, and you know it too. Hey? Oh, I live here. I live here. Yeah, all down here. You can't come digging up here until all the site's been cleared out by the Historical Trust. You can't even put a blade in there without it. Ka hia nei ngā whakatupurango e nei whānau e tautohe tiana tēnei take ki wāinga nui a rātou, kua ara mai anō i ngā mahi whakapai i te rori. They're selling 318 hectares, 4 kilometres of harbour access and view. And then they're trying to sell a property with the access using our restricted road. That was the Wāhi Tapu burial site and site of the Māori land walls. Mangawhati River was Gull Creek, and there's a huge history. We were all issued with Historic Places Trust letters at least 10 years ago letting us know that all of us had a duty to seek and have archaeological assessments before the roadways or any digging or anything could be done. This is a private road. I tana kōrero ki te ao ka mea mai a Don Fraser, he rori tūmata iti kē tēnei no te whānau Fraser. He ahuatanga hoki ko whakamanatia e te kōti whenua Māori, a hoina no tā ngā uri take o te whenua e noho ake nei, e ahei ane kia mahi te rori, he hoki ki o rāteo no kāinga. So the key concern is that we would have unlimited traffic coming through here, destruction of all our power sites, which we have behind me. I realise we can't stop them selling it, and that's fine, but I want developers to be aware that this road is not an open access. It's not for the use of the public right-of-way, and it should be shown respect because it could be used as a conduit for the ultimate destruction of the whole peninsula. Tēnā no tātou e te wī, kei taku taha i tēnei wā ko te heamana o te manawaroa, arā ko te rōpū tērā, te kotahitanga mai o Ngāti Hine, hei ārei te mate uruta e pokai ana i te ao, e kara e Pita Tipene, tēnā koe. Tēnā koe, kara. Pita e hoa ko tata pau te rua wiki i aia nei, e no te tātou te whakakōpanitanga o te motu, ngā iwi o te motu ki o rātou no kāinga. Pēha pū tēnā ahuatanga ngā pātanga kia koe me tō ake whānau. E kara e tino whakapono ana mātou o Ngāti Hine, ki te kōrero e meana, aha koa te iti o te mokoroa, ka hinga o te rākau i roto i te waunui a tāne. Nā reira mātou o Ngāti Hine, puta noa i enei takiwa, te taone o kawakawa moerewa, puta noa ngā awa, ngā puke rau o Ngāti Hine, e tino whakatūpato ana. So the key concern is that we'll have unlimited traffic coming through here, destruction of all our power sites, which we have behind me. I realise we can't stop them selling it. It's not for the use of the public right-of-way, and it should be used as a conduit for the ultimate destruction of the whole peninsula. Tino whakatūpato ana.
e tino whakatūpato ana ki tēnei ngārara e haere nei I roto I a tātou, nā ko hau tētahi, e whakakopani ana me taku hoa wahi nei te kāinga, me tā mau tamaiti, pai tā mātou noho. Pērā ke ana taku titiro ki ngā whānau putanoi ngā kāinga maha o enei takiwā. E noho kōpani ana I te mea ina he tētahi, o pāte mate ki a wairani, ko e hara tēnā I te mea pai. Ai, ko te tahi āhuatanga I ai nei, ko te mutunga o te mahi, ka rongo au ngā amuamu I tēnei rā, hea te take, te wahanga mahi ngahere paina, ko mutu tērā, engari here te onu ana ngā whare patu miti nei, e mohi ana, he piki wahanga tērā I roto o Ngāti Hine, ko ngā ngahere paina nei. Ai, koe wena ko etahi o ngā pātai me tuku nātu ki te kāwanatanga. E hake te take ko ngā kamupene patu miti nei e patu tonu ana. Engari I roto I te ngahere o pāpāhingia ngā tāngata ki te mahi. Nā reira me puta te pātai ki a rongo I te whakautu. Te mana waro nei, kōrero mai tō rōpu te rōpu o Ngāti Hine e mahi nei ke ārai atu tēnei ngārara. Hea pū te kōrero kei muri o tēnā ingoa. O tēnei kaupapa te mana waro o Ngāti Hine e whakatōpu ana Ngāti Hine I ona wāhanga katoa ki te whawhai ki tēnei ngārara. Ko te take I whakaingoa tiai, ko te mana waro, te mea tēnei kaupapa, e omanga roa, e arai te oma poto noiho. Aha ko ano, ko riringi ke mātou ki ngā kaumātua, ngā kuia o Ngāti Hine puta noa, I te mea e moro ke tonu ana te whenua. Ore kau ano te ua ki a tainoa mai. E taimaha tonu ana ngā whānau ngā kāinga o Ngāti Hine, nā ko pāmai ko tēnei ngārara, ko tino kino atu. Nā reira ko mātou e riringi haere nei ki ngā kāinga, e ko pauke ngā wai o etahi, e moke ana etahi, hoino ko te hihia ki te kōrero ki te tahi tangata. Ko tatake te pau te rua wiki, ko pau haere ngā kai, nā reira me tirohia ngā kaumātua kuia, ngā tangata e mate ana I te kume, me awhina tia rātou. E karai pita tēnā koe, e wako hiki te wahanga kia tau engari mihi nui ana ke, kua wāte mai koe te kōrero kia mātui tēnei rā. Tēnā koe, ka hoki atu kia koutou, tēnā koutou kia koe, e piripi. Nathan, I te taitokerau tēnā koe.